Туугандар, ассаламу алейкум. Буйруса 20-июл болуп калды. 2025-жыл Чүй Сокулуктагы жылкы базар. Биринчи эле мына ошол жердеги жылкыдан баштайын. Сиздер видеого лайк басып, лайкты 1000 лайктан өткөрүңүздөр. Өспүрүм жылкы дейт. Азыр кадайынан маалымат жеткиребиз. Эми бул өспүрүм деп калды, жашы канча болуп калды? Кунан 2 жашта. Үйрөтүлгөнбү? 4-5 жыл минилди. 4-5 жыл минилди. Бою канча бунун? Бой 1.60 урuyun. 1.60 урuyun. Баасын канча сурадыңыз? Баасы $6.000. $6.000, а? Түшүп бересиз, а? Түшүп берет. Абакандан келген, тайга. Абакандан келген, мына көрүңүз. Породасы атасы чисто Орловский, энези полтыжолос. Мына, башына буда 30% бар да, тыжолостун каны. Бирок жоон жол баламанга, казыктарда жакшы деп калды. Номеринизди айтып коюңуз. 755 плюс 996 755 17 17 55 55 65 мына туугандар. Көрүңүздөр. Номер да бар 2306. Дагы номериңиз барбы? Жок. Нар жагында. Нар бурчу, табро жагын бир көрсөтүп калды. Кесип койдум да, кичинекей жөнөп калды. Тырмактарын азыр кесирдим да. 23 деген табросу менен 2 жаш кунан туугандар. Азыр базарда сода беришти, канчага чейин келди? Son men 265 geldi. 265, $3.000 берип тургандар, $3.000 сатып алыптыр. Жарым баасына сода алып туруп, бирок жакшы эле түшүп берет бизде. Жана, мына. Карап турат. Мына азыр эле тырмактарын кестик. Базардын эң алдыңкы өспүрүм туугандар. Мына $3.000 бербептир, $3.000 үстүнө кошсоңуздар туугандар берет. Андан кийин эле ушул жерде Тору-Кашкадагы жылкы турат. Бунун жашы канча шеп? Бунун жашы 1 жаштан 1 жаш 2 айбы 3 ай болуп калды. 2024-түк тай экен да. 2024. Эркек, а? Эркек тай. Мына бою канча бунун? 150 плюс. 16 деген табросу бар экен, а? Баасын канча сурадыңыз? 150. Баасы 150 миң. Номеринизди айтып коюңуз. 0709 03 67 97 мына. Бут колдорун азыр бир көрсөтүп коюн. Эркек туугандар 2024-түн тай. Бою 150дөн өтөт экен. Мынанда дагы бир ат турат алдыбызда. Так. Мына аттын жашы канча? 4 асы, 7 жаштагы экен. Бою канчага барат ушунун? 1.62 63. Баасы 270, а? Где-то $3.100-3.200 тереги болот туугандар. Мына. Номериң барбы? Айтып кой. 0501 48 45 95. Бул жака басып койчу бир. Мына. Баасы 270 деди, где-то $3.100-3.200 тереги туугандар. Мына. Жашы 4 асы. Боюн айтты. Номери жанагы номер. Мына жанар. Байкап көрүсүздөр. Мына жерде өспүрүмдөрдөн неги жакшылар кирип калыптыр. Жашы канча бунун? Кунан 2 жаш үйрөтүлүптүр, а? Мощный кылып мына. Баасычы, баасы канча бунуку? 150. Базар канчага беришти? Канчага сатпадыңыз? 132 берди. 132 берди, да? Канчага 40 бересизби? Номеринизди айтып коюңуз. 509 25 23. Кунан 2 жаш экен, Орловский. Бою көз өлчөмү канча? 1.53 ошондой экен, 1.50дөн жогору экен туугандар. Кан Орловский дейт. Ушул өспүрүм жылкы. Бүгүн тайлар негизи туугандар мурдагы базарга караганда көп эле киришкен. Азыр дагы мына ушундай тор өңдөгү бут колдор узун тай турат. Жашы канча болуп калды ушунда? Жашы 1 жаштан өттү. 1 жаш 2024-түк тайлар, а? 2024. Пародасычы? Парода видео менен Орлов аралаш. Видео менен аргын экен. Бою канча? Бою 1.50 жогоруга дейм. 1.50 жогору. Баасы 160 миң. 160 миң. Номеринизди айтып коюңуз. 0221 26 07 85. Ушул номерге байланышасыз. Бул жака жетилеңчи? Тайлардын да бир мыкты тайлардын бири экен. Бул байкебизде турат. 1.50дөн өтөт экен. 2024 экен. Эми 1 жаштан өткөн тайлар, өспүрүм тайлар. 5 кашка тай эркек, а бул, а?
Taybi kundan mı? Hayır. Jo, bazarda vekilde tartабыз. Ağustos'un birinde, 5'inde birge çıkar. Birge çıkma taya, 5 kaçka tay eкен erkek. Boyu kança bunun? Benim boyu. 1.45 ha, bir koşunca çıkmadı. Vay. Bası kança? 100 bin soma. Rani bağ koysuz da. Bası 100 bin. Numerinizi aytıp koyunuz. 704 078 1191. 0704 88 1191. 1191. Peki bu da ne etti? 100 bin som eкен. Boyu 1.45 Avgust'un kançası değil, birge çıkart dedi kazanında. Haydi bakalım koştur. Bulda tay bıcak unan mı? Tay ya? 2024 tükкен tolar bak tay. Sarı öngdögü parodasıçı. Dançak. Erkek ha? Urgaçı tay eken tolar. 2024'ün urgaçı tayı. Bası 150 bin som eken la. Boyu deli, biroq bundan biraz çoğurak urgaçı. Hadi numarayı ayt koyunuz. 0709 32 26 63. Urgaç tay. Bugün biraz atlar düşüp altıdır. Рабочий аттар, асылным. Улакадағы аттар шол жерде тұрады. Мына ушул торатты бир тартып көрсөтүп коюнчу. Кыргыз ат экен. Баасы канча болот байке? 180. Кыргыз ат, а? Жашычы? 3 асый, 6 жаштагы жылкы экен. Бул жака бастырып коюңузчу бир. Баасы 180 экен, тоғандар. Кыргыз ат. 3 асый. Номериңиз барбы? Айтыңыз. 702 Aha. 22 44 08. Boyu kança mı? Göz ölçem. 1.55 ha? Bayqap көрөсүздөр. Ustagan bağısı. Bağısı kança bayke bu garantiya деген? 250. Жашычы? 3 асый. Улағы жакшы бе? Улака жакшы бе? Ортого жатат. Улака жакшы экен мына. Boyu деле канча? 1.60 барып калды? 62 ба? Bası 250 dediniz mi? 250 mi? Numarınız var mı? 0770 16 28. Bastırıp koyuncu bir eke. Kıskası ortaga жататкен. Улака гарантияда айтып атты. Bası жана номери. Ортонун аты экен. Байкап көрүңүздөр. Жаккан болсо мына. Muna жылқы қанша екен жылқы? 170. Жашычы? 3 жаш пішті екен, а? Бойы қанша барып қалады емен бұның? Bir қанша? 50. Адан өтсе керек біраз. 50'den өтеді. Басы 170 екен, пішті екен. Номеріңіз бар бі? Ютубқа? 559 26 81, а? Бастырып қойсаңыз бір. Пішті екен олар 1.50'den өтеді бұқтына. Bası 170. Sırağın bası. Rezbeyliği mına baka görüp turasızlar. Pazarda sırağın bası mı? Жақшы мықты, соданыз берсін. Быйылқы құлындар мı? Құлынды беле түшіп қалыптыр. Байке, басын қанша деп отасыз? Құлын ұрғашы еркек пе? Ұрғашы құлына. Қанша оласы? 3 оласы. Басы 160. Жақшы лебе екен. Сağ mı? Sağ mingiş coş sınakı değil mına. Bayqap көрөсүздөр. Құлыны 160. Құлынды бе. Номеріңіз бар бı? Айтып қойыңыз. 705. 760. 358. Құлыны ұрғач екен. 2025'tin құлыны. Жош сağ mingiç bey 160 bin. Навестің алдында bir необычный чар жылқы тұрады. Шunu тартып қойыншы. Шunu чар қандай аталады негізінде? Кейбіркілер чокар дейткен бірі чар қайсы бір башқаша да бір айтшы айткен мына чарды. Сіздікі қанша басы? 125. Жашычы? 4 жаш. Асы екен, бойы қанша? Boy 1.50'den öte bası 125 mına çağır at izleyenlerge. Numarınızı aytıp koyun şu numarınızı. Номер 0553 227 227. Mına çağır at izleyenlerge. Bayqap koysa. Uşunun tuğanlar sizlerden suran komentar жазып koysanlar şul qanday atılады? Gevrikileri çok arada aytında men de çok arada tartып koyam.
чарсет, чар деп айтам. Апалыза деп коет экен. Ушуну толук жазып коюңуздар сизден суранчы. Жаш кандай бунун? Жашы полторашка. Полторашка. Бойуч бою канча барып калат экен? Ой 1.60-га барып калса. 1.60. Баасын канча? Басы 200. 200. Номеріңізді айтып қойсыз ба? Еркекке номерді айтып қойыңыз. Сіздікі? Сіздек номерді айтып қойыңыз. Номеріңіз бар, айтып қойыңыз. 559 559 37 Полторашка, 1,5 берсе да? 1,5 берсе. Атасы Польша. Атасы Польша? Жақсы мықты. Азо, а? Ошо үйрөтүлдүк да, азо. Басы 200, бұл жақ. Әке, алынды ұшыл, қанша болды? Мықты жоқ екен да өзі. Мұна тайларды оптанып келіп қоған тұғандаршында. Тайларына сізгі? Местный тайлар бұ? Ұрғачы еркек бе? Жаштары ча? 1,5 жаштар кен. Балар қанша балары? 85 мың сон. Местный тайлар ушулардын бойлору где-то 1.40-тан 1.50-ге чейин да. 85 мың оптон. Местный тайлар. Нону қанша алған билбейм, бирок жакшы экен колуна. Жакшы. Номер туура эмес айтып коесуз ба? Жана мына ушул полторашка деп аткан номер туура эмес экен. Башын айтып коюңуз ана номер. 0557 37 39 59, а? Мына ушул номер туура экен. Мына биринчи айтылган номер ката экен бу. Базарда ушундайча жаңылыктар, туугандар, обязательно подписка басып, каналды колдоп, көбөйтүп коюңуздар. Сиздерден эң эле сураныч. Анан лайкты канча көп бассаңыздар, ошончо көп киши көрөт. Көп киши көрсө, базарды билип аласыздар. Эми бар жок эле адамдар базарчы эмес. Кээ бир адамдар үйдө отурат. Малдарын алып келип барат, ыйкан адамдар арзан сатып жүрбөсүн, базарды караңыздар. Кээ бирлер кымбат, кээ бирлер арзан. Анан кээ бир байкелер базарга жетишпей алгандар бар, башка сенеңдер жумуштар менен көрүп алдыңыздар. Анча-мынчалар мен алып койдум. Видеого лайк басып туруңуздар, туугандар. Ушу менен жыйынтыктады видео.